Ago, afatukwa kodumhi. Ago, afatukwa kodumhi. Ozo na we bag ben kepe avalaji. Ani agbani medibe mi akponye be. Mi abe trade union play mi abe foreign partners we de lekole yi. Mi atowe. Na nya na de ko na do me na nya especially mi aviawe. Ya aviawe ta me va. Mi aviawe. Aviawe nya ma togbe gagble ncho. Aviawe akposo li pe boem oyo gbogbo de ncho. Jessica kwa yepete o leme. Ele go mesinam de akposo to pete o leme. Akposo le Togo Ghana mi apete mi leme. Ebiawe. Vota nyin gba de ya gbo me. Ma gbonya de kakọ de me. Mi abo trade union play amebubu de le kole. Edububu me America, UK play to we de nu kale jojo. Ya ta me gbo vai le new previous video me be. O nwo de jibe export ole e go me de. Ma gbonya de na we le Kenya de. Ma ko video ko de me. Le Kenya de. O globere ne trade union man no be yo no cho yo bo tilapia cover do me ode e ke ma yo cancer trade union ta fifi la mele nu pokpli ode Kenya top president e ye de China be ava ri ajase idokwi na mesi gbe wa cancer trade union but no cancer trade union affect Kenya Ghana de le kemi le wo enye veto ele office de me de kuna we na do me to de do me na vivi na mi na jogbe ne va pe na mi ma gbonya de kakọ de me e wo na ma be and Jerry John Rollins there mi ponya tepe vide because e ya nto po be yovo do divu na mi amegbeto we do divu na mi ameyibo we o me di lolo ile mi adome e ya nto fonu le wo video me mese ele go mese na mde ta el nya veto ele office de me de kuku na we mega tobe trade union no va gira tilapia vovo na mi o no va gira GMO pe tilapia na mi o mi ato enya veto mele nu pokpule obere trade union de mi na mi abo tokpule mi apo nkunu no me mi abo ngontine no me hade mi abe de die no no ta mi ma hade be trade union ta de mi alo be okay mi assign contact de ye ava na jogbe voe duo me to we elego me sina mde we are the people benefiting from the sources na president ole vavale jojo chogbedegbe ko le Ghana yo be Gold Coast ape mele nkupo mi abo mo blenda de evu ne flevu kaka vo ne wo efeto ko evu kaka hade mo gbegblenda re mede kuku na we mina mi afo mina mi awodeka ele office de mega ho 10% ko de kotoku mere ya na tasi do nwe wo du ko meto re no mega kawo awo na bere no vi wo ne no mi adome nyamenyale mi atogbe wo awode ne de ka o ma anu anyi o e ya le jojo le Kenya fifila China ho to dibe yo ahodo o me ko wo yo to abale mmenyale yo jo ape China to va ho Ghana pe galamze lo ele go me sinamde aha e ya yina mi ato yo le to go me ya ta nyeme dibe de border ne no anyi o la mi atogbo mi na mi cha aha mi na mi cha ne mi be mi acho border de manye ko aspa guy wa va wode ya na mi acha ao mi na mi ahwa o mi cha e ya gbo mele mi na mi cha ne no vi o ne no anyi ne se na de cover afe na hint afe bo enu ya le vavalo mi na mi odeka ne mi apenu ne odeka ne mi ahwa o meton odeka ode le ka Africa Ghana kra va nyemenya Ghana kra che me po odeka vo Afia West Africa na va odeka ya Africa na va odeka wa va yo mi bre United Africa. All tilapia fish coming from China, and he said that the tilapia fish was being dumped into Kenya to such an extent that it had collapsed our own fish industry from our own huge Lake Victoria. I hate the name Lake Victoria, like so colonialist, you know. But anyway, from our Lake Victoria. And he said that, you know, over 80,000 families had been affected because now people were only buying the Chinese. Look at me, I will happy me about the car. Tanu Blomel and your the car or the elevator. Let me let the car. I come here to one in Gogbe. Yakom here to one corner that Bobby. Oh, a phone, and you are like Jojo Leko, me trust, me through Leke, me now, me got Chanonia. Name ya the view, me say, bear me in Gogbe. Elego mesinamde na nu le jojo de Kenya toje ma ba jo fifila Air Force president be wa ba ko tilapia cover leko ne Kenya okay because of trade union
Hade trade union time. Ejebenuka president never a lobby. No called fake tilapia cover Kenya do come. Ne me sigben nububu wagbele. Elego mesenamde. Tamiabo trade union de lekamilewo. Apete ina national security. Me ma choko be trade union. Ekema because a national security mele trade union pakpaji otade aode. Ejebe no check be okay. National security New York plan New York leji. Mi dibe mi akoni akova. Ame ida ko na de cover Ghana to ko bende mi. Mava video cho US ton. Ne wode. Wode ya ida internet na kpo be evine na buna le US in a year. Elego mesenamde. Devi wuli ode wa mene na buna le US in a year. Figure devi on bubui. Upon all the development, upon all the technology they have, fine devi on bubui they go na buy check. No dalak panye ne doda. Yami dasilon one organa va for free, ano jojo for free. Mele ba biaselo be semade o cancel alo that contract is still available. Depuis yo now le airport ade ele po alo ebia o mi na mi cho mi na mi wodeka mi ko nkuko dare na me si gbe na David eva je bubu ko mi anu asito US mi man ko fe ebia mi na mi cho vai checki no me le checki o de nyeme vo video ta me no checki David yo buna le US de menye David de car menye David view menye David 100 o fine David no bubu yi upon all their technology mi na mi odeka ne me si gbe na agbade va gede mi adome wa kaka mi de kare kan ma pota na mi anu e o mi no fuma German over kaka mi no fuma British play France we va ma mi adome o va do afla ugbo me ya onye be na ne la afla ugbo me lo ya o khole Togo me e gome de nya saka la pa ma ele gome se de anyi gba le fi mi amedo mi le border enye me do aposo to le Togo me o le Ghana me me le gbedo amedo nu amele me sigbe kemele lipe gbedo ele go me se me le boedo hade dota me va stro blugbe me le blugbedo French temi le vidi nu kale jojo ele go me se na ma ya nye be gbe mase tanye ma te wan ide Togo mu egbe mase tanye ma te wan ide hade e go me de ya va ma mi ado me ya mi anto mi le mama da si gongongongo mi atowe na me wo de ka de minye menyale magbo Togo pe Ghana pe border de me dibe mi deda mi ahwel mi deda mi na mi ahwel mi deda mi defmada na mi chanyo de mi akpe no chekle chevieto mi chanyo de na mi chavo de kama mi akpale ngogbe anoda mi le go me sinam de menye mi achale paper jo mi achale awo mi chanyo de ne onye be zive mi anogodo le fe me kwache mi anogodo efe yo le to Ghana me do sugbo we yo le Togo me tamia Ghana to mi ano excursion mi ano deba o le lefma ne mi akpo efe o pe ngogbe dede ale mi awon ngogbe dede ele fefede ne union de mi awo union Ghana pe Togo o be Togo mo mele o be Togo ele go mi sina o be Togo me ga yu be Togo o be Togo si gbe Togo gbo na mi o ma be Togo mi a Togo to de mi a chakple we ele go me sinambe ha na ngogbe idede ele veve de mega ngro bo jagba ne na subscribe na channel ne nya de la si o de mebe ngro edete ngro edete mi akpale mi adogo ne o ma ba ko nyu number ko dare line aji ga me mi anokan me bi anke ke fe jogbe nyu na we